Dakle, zanimljivost broj 2, sami smo to tražili. Prihvatilište za nezbrinute osobe i žrtve porodičnog nasilja u Čačku prestalo je da radi. U tom prihvatilištu su radile osobe koje su bile zaposlene na osnovu ugovora koji nije bilo obnovljen nakon što je stupio na snagu Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Koordinator Centra za socijalni rad u prihvatilištu Goran Javorac je rekao, jako tužna izjava, u objektu nema korisnika, a trenutno organizujemo pasivna dežurstva volontera. Srećom, od kako je zatvoreno prihvatilište, nismo imali ni jednu kritičnu situaciju da nam se javi neko kome je hitno potreban smeštaj. Prošle godine u prihvatilištu, nije to veliko prihvatilište, ali ja mislim da je ovde bitna ideja iza tog zatvaranja. Tu je boravilo više od 20 ljudi, od kojih su većina bile žrtve porodičnog nasilja. Ovo je veoma tužno, zato što je ovo prihvatilište jedno od retkih u tom delu Srbije, što bi značilo da ako se ovo prihvatilište u Čačku ugasilo, neko mora ići mnogo dalje da bi pobegao od torture u svom domu, a još je tužnija činjenica da se zbog zakona o nezapošljavanju u javnim ustanovama ovo može desiti svakom prihvatilištu koje nije zasnovano na osnovu privatnih priloga ili podrške određenih kompanija. Sve nepotrebne sekretarice, pomoćnici u našoj enormnoj birokratskoj vladi, da li su oni pod istim uslovima, da li su njihovi ugovori produženi, šta se smatra zapravo bitnim u ovoj... Ono što je zanimljivo za ovaj zakon koji bi trebalo da smanji broj zaposlenih u javnoj upravi jeste da nema konačnog registra zaposlenih u javnoj upravi. On se najavljuje od sredine prethodne godine i veoma je zanimljivo da se on od sredine prethodne godine svakog meseca najavljivao i odlagao do konačne informacije da će početkom 2014. ovaj registar biti zaista i objavljen javnosti, što još uvek nije učinjeno. Jedna zanimljiva informacija što se tiče plata u javnom sektoru jeste da generalna sekretarka Skupštine Jana Ljubičić ima platu 93.000 dinara, dok njen pomoćnik ima 150.000 dinara, što nam govori da postoji neki disbalans u samom procenjivanju koliko novca treba da dobije iz budžeta. Drugo, zašto ti ljudi koji rade u tom centru, zašto oni rade na osnovu ugovora, zašto oni nisu stalno zaposleni? To je meni bilo isto jako problematično u toj celoj priči. Dakle, apel za ponovno otvaranje i produženje ugovora ljudima koji su radili u prihvatilištu za žrtve nasilja u Čačku.